Mehariria ma igongona ria gukahurukio ria wari mutongoria wa gatatu wa bururi Mwai wa Kibaki muthi wa Jumamothi no mathiete na mbere na kunyitithio thinga guku kamiti ya kuhariria mathiko iria iratongorio ni minista wa ugitiri wa thiini Dagitari Fred Matiang'i ikiuga mibango yothe ni yarire wega mbere ya mambura ma kibururi maria makahanika kiharo-ini kia Nyayo muthi wa gatano kiumia giki mbere ya ahurukitio gwake mucii mwena wa Othaya Nyeri. Matiang'i nioritie muingi ugekirira kuiga mathaa ma kuingira kiharo-ini kia Nyayo kuona igongona riri rikambiriria tene. So I want to ask all our people, wherever they are, both those who are planning to come on Friday, those who will join us on Saturday, to understand that what we are planning for and what is going to be conducted on Friday and on Saturday is a state funeral, which follows a particular protocol. Muingi ningi ni uhoetwo gukahe family ya mutigairi Mwai Kibaki gitio kiria kiagiriire ihinda-ini riri guku akiuga igongona riri rikarumirira mitaratara ya mbiraru kuona ni igongona ria kibururi. A state funeral has got very set protocols and ways in which it has to be done, and we'll do everything according to the guidance we will have been given by the KDF. To urge all of us to respect the family and respect all the requests they have made. Maya magithiaga na mbere mehariria ma igongona riri kiharo-ini kia approved mwena wa Othaya kaunti-ini ya Nyeri kuria igongona ria mathiko rigatafanirio muthi wa Jumamothi gwatinda mihang'o ya guthurima uria mehariria maya maratwarithio na mbere kuria makiria ma andu 15,000 matanyitwo gugekinyia kuhatwo kwa barabara ino gwikirwo rami mihang'o ya kuhaka rangi mituro bahemeno ni mamwe ma mehariria maria marathie na mbere kiharo-ini giki mbere ya igongona ria mathiko. Oguo ugitiri ukanjia Lee Funeral Home kuria mwiri ugacokio muthenya wa gatano twarikia igongona kuria Nyayo Stadium mwiri ugacokio Lee urare kuo rucini tuoe tuke mutaratara uria wiho ndagika ino tigocenjirie ni guka na bara. Kuringana na munini wa mwandiki munene wa afishini ya President Kennedy Kihara ni ugite gutire undu ono mukahingicana akiuga maundu mothe ni meyariire o wega. Igongona riothe rikarikira haha mucii no guthie kumuthika andu aria magathie mucii makona aria mangiiganira mucii wa President Kibaki aria manathie ti ati ni kundu gukiri na stadium teno kana kiwanja kinene koguo gutingikiiganira andu aria othe makaiha mangithi hora matingiiganira. Kihara ningi ni ongereire kuga mwiri wa Kibaki ugakuo na muthafara wa ngari kuma barabara-ini ya Nairobi nginyanagia Nyeri kuria ugitiri ugakorwo gacirithitio ni maabitha kuma honge-ini itiganite cia borithi. Handu-ini ha Kamiti TV njitagwo Gathoni Wang'ang'a.